Pozdrav i poštovanje, dobrodošli u još jedan Ameramanov podcast. Ajmo dalje. Jedna od najvećih zamki, pogrešnih izjava, lažnih puteva je money, power, respect. Novac, moć, respekt. Ima malo istine u njoj, ali je laž. To što ima malo istine u njoj je čini još opasnijom. Ona je totalno pogrešan put. Ta izjava, taj put, predstavlja jednu bezizlaznu paukovu mrežu koja je namijenjena da uhvati jednog mladog Homo sapiensa. Ona je veoma uspješna i veoma privlačna jer udarati na taj mali mozak, udarati na taj reptilijanski dio mozga. Novac, moć, respekt. Problem svega toga što je to shvaćeno iz nižeg ugla. Iz nekog ugla slabosti. Pokazat ću ja njima kad budem imao novac, moć, vi ćete mene poštovat, respekt. To je problem. Najbolji primjer koji objašnjava gdje vodi ta izjava i koje su posljedice slijedenja te izjave tog puta je film Scarface, Tony Montana, Al Pacino. Fuck the fucking Diaz brothers. First you get the money, then you get the power, then you get the respect. Šta ti je? Šta ti je, sine? Smir se, ko te dirao? Šta je uradio Tony Montana na Scarface filmu? Dobar film, ja volim. Znači, Tony Montana je u filmu prvo napao novac. Prodaja droge, kriminal, hajmo, brzi novac, brzi 200. Došao je iz siromaštva i kad je najviše onda imao para, ostao je mentalno siromašan. Niko nije kriv, nije on kriv. On je samo primjer kroz film kako se to desi. On je mislio kad ja steknem pare, svi će me voliti. Žene vole pare, sponzoriše ovo, ono, naću neku ženu, ljubav mog života, ona će me voliti. Ne možeš kupiti ljubav. Ljubav se ne kupuje, ali se zarađuje. Našao je neku lijepu ženu koja ga je lakše prihvatila zbog toga što je imao puno novca u tom trenutku. Ali to mu se poslije obilo o glavu. Nije bila prava ljubav, džabat sve. Daje joj odjeću, daje joj droge, daje joj sve joj daje, opet nije zadovoljna. Say hello to my little friend. Mislim, Scarface, dobar je film, poučen je film, veoma. I mnogi se prime na taj film, što je lijepo. Ali ja bih volio da ti ljudi shvate poruku tog filma. On vidio kako Tony Montana prodaje kokain, ovo ono, on se nafurao, prodaje neku lošu drogu nekim svojim drugarima, kvari im život. Ili možda poboljšava život. Ali na malom si levelu, Jaro. To je film. I taj money i taj novac je Tony Montana pogrešno shvatio na filmu. Ne možeš ga kriviti. On je normalni mladi Homo sapiens. Bucaju ga hormoni, ovo ono, agresiva. Hoću ja ću, vi ćeš ti. Oni su mene, ja ću njima pokazat kad ja budem jači. Pravi novac nije hrpa novca. Pravi novac je financijska stabilnost. Ali nije to znao Tony Montana. To zna Al Pacino. I mladi Homo sapiens se nafura na Tony Montanu, umjesto da se nafura na Al Pacina. Kao uspješnog glumca koji se trudi u životu, ima neku vrijednost, radi na sebi da bi nešto ostvario. Dalje, power, moć. Hoće moć. Jadnik hoće moć. Ti tačno znaš kogo želi toliko moć da je slabić. I okej je biti slabić. A kad slabiću dadneš moć, čuvaj ga se. Jer on nije organski došao do nje i ne znaš kako će se ponašati. Takvi ljudi su bili najgori diktatori svih vremena. Sa većom moći dolazi veća mogućnost. Što imaš više mogućnosti, više si u mogućnosti da te ta mogućnost uništi. Kraj podcasta. Onaj koji je stvarno jak, on nema potrebu za dokazivanjem da je jak. Jakom osobom te ne čini slabljenjem jačih od sebe. Jakom osobom te čini jačanje slabijih od sebe. Kraj podcasta. To je taj neki power. I ta snaga, to što si jak, to nije samo ja ću te ubiti, ja ću te upucat, ja sam jači našake od tebe. Pa čekaj, ko te dirao? Šta je smo tu u pećinskom dobu? Šta je to toliko zapelo? Jel ti treba, momak, nešto? Hoću para! Evo ti para, evo ti sve. Haj ti tamo da idi. Pusti nas vama. Dobro, ja ću doći ovdje da... Dobro, evo mi slušamo, evo mi ćemo slušati, sam nas ne diraj. I onda dolazimo do respekta, kaže, money, power, respekt. Duše, treba mu respekt. Poštujte me. Borba, bori se da ga poštuju. Zar to nije žalosno? I koja je osnovna greška koju Tony Montana pravi tu? On respekt dobiva kroz nepoštovanje, nego strahopoštovanje. Veoma različite stvari. Ako ti mene ne možeš
poštovati kroz poštovanje, a ja moram prouzrokovati poštovanje u tebi preko strahopoštovanja. To je poraz za mene. To je poraz za čovječanstvo. Razumna osoba te može poštovati na osnovu toga što znaš nešto bolje od nje, iako si slabiji. Svako ima svoju moć, svako ima svoje znanje, svako ima svoje prednosti, svako ima svoj neki originalni ugao. Prema starijim osobama, na primjer, nemaš strahopoštovanja jer su kao slabije od tebe i možda su i nemaju novaca, možda je neki penzioner koji rovi po kontejneru. Ali ako prođeš pored njega, ispoštuj ga, pozdravi se sa njim normalno, dobar dan. Odnosno, poštovanje je tu da ne buljiš u njega dok rovi kontejner. Ili, eventualno, poštovanje je tu daj mu neku kovanicu na kraju krajeva. Ako vidiš da je pogledao te tim očima, daj. A ti imaš. Zašto sam rekao da je ta izjava Money, Power, Respect malo istinita? Zato što je Tony Montana u Scarface-u ipak uspio postići neke svoje ciljeve. Sad dolazimo do toga da mu nisu bili dobri ciljevi i kako je postigao i koliko su trajali. I sve je to negdje iz onog ugla osobe, daj da budem sretan, ako budem postigao te ciljeve, bit ću sretan. On je imao ciljeve da ima kao neku super mega žensku pored sebe, da ima novaca i droga, da bude moćan i da ga se boje svi i Tony Montana. I to je postigao. Sam taj put ga je i koštao. Čega? Svega. Života. Znači, i kad je to postigao, bilo je fake. I još plus na to nije dugo trajalo. Hajde, makar nije bilo fake. Pa bi makar nije bilo fake, pa je trajalo koliko toliko. Ali bilo je i fake i malo je trajalo. I on je to u jednom trenutku i shvatio. Kad se na kokainiše, kad sjedi na stolci ispred njega kokain, došli oni da ga ubiju i ali gotovo. Sjetimo se da je to film. Ima stvarnih života ljudi slični takvi. I jedan život jednog sitnog lopova je istinitiji nego film Scarface, jer se on desio. Ali ga je možda Scarface inspirisao. I nije Scarface kriv, nije Tony Montana kriv, nije niko kriv. Hajmo reći da je zaslužan. Fino scenario, fino redatelj, to fino snimili, fino Al Pacino glumio. Hvala za film. Taj film je u biti sažetak brzog uspona i pada jednog mladog homo sapiensa koji je želio da nešto uspije, da se dokaže. I otišao krivim putem. I hvala za taj film. I da bi znao šta treba raditi, moraš vidjeti šta ne treba raditi. Ako money, power, respect, ako to nije rješenje, ako to nije put, šta jest? Molim vas, ako možete, ovo zapamtite. Važnije od money, power, respekta je zdravlje, mir, sloboda. Eto kraj podcasta. I zdravlje, mir, sloboda nije cool uopšte ko money, power, respect. Nije uopšte cool. Šta? Zdravlje, mir, sloboda. Šta se provaljuješ? Tek kad imaš to troje, tek možeš onda napadat money, power, respect. Ali kad pođeš napadat money, power, respect, shvatiš da ti ne treba. Ili da ti treba u određenim mjerama. Ili da ti treba na druge načine. Ovo sad što ću ti reći je možda jedna od najbitnijih stvari koje sam ikad rekao. Neki ljudi čitav život provedu ganjajući taj novac, ganjajući taj money, a u tom procesu izgube zdravlje. I onda, kada izgube zdravlje, sav taj novac potroše na vraćanje tog zdravlja. Često neuspješno, jer svi mi smo slijepi na ono što imamo trenutno. Uzmamo zdravo za gotovo. Najčešća stvar koja se uzma zdravo za gotovo je zdravlje. Kraj podcasta. Kad izgubiš zdravlje, shvatiš da ništa drugo nije bitno. I teško je to shvatit, osjetit, uzet k srcu, ako stvarno nisi izgubio zdravlje. Evo ni ja ne osjetim, ali nekako se tjeram da to shvatim. Jer imam zdravlje i nikad ga nisam izgubio i uživam u njemu. I volim misliti da ga ne uzmam zdravo za gotovo. Ti moraš aktivno raditi na tome da zdravlje ne uzmaš zdravo za gotovo. Novac, moć, respekt u odnosu na zdravlje, mir i slobodu je toliko beznačajno. Toliko je mala nebitna stvar, ali ti uzma pažnju ko što zvečka uzma djetetu.
tako te uzmu. Ja mislim, volim mislit, da je zdravlje, mir i sloboda osnova neke sreće, osnova nekog zadovoljstva u životu i da samim tim kad ideš da to zadovoljiš, sve se ostalo posloži. Zdravlje, mir, sloboda, što jest jednako tijelo, duh i um. Evo ih. Vidiš ovo? 3 stuba. 3 stuba koja te drže. Možda ovaj najveći središnji stup, možda je on tijelo. Možda je on to zdravlje. Jer nekad kad si zdrav pa i nemaš duha nekog, malo si ko otišao negdje skrenuo sa smjera, dok si zdrav možeš se vratiti. Imaš tu privilegiju da se igraš sa duhom. Evo ti dok si zdrav, imaš privilegiju da se igraš možda malo i sa umom. Otišao si tamo, vidio si, ne valja, vratio si. Dok ti je tijelo zdravo, ono održava i um zdravim. Ali isto tako, ako je um ok, ako radiš na tome, on ti može tijelo izvaditi. Kad ono počne propadati. Zdravlje je bitno, mir je bitan. Ali nekad ti možeš, pa dobro, hajde nek mi uzmu slobodu, sam da sam miran i zdrav. Ali ako si dao malo slobode, to te može u budućnosti koštati zdravlja i mira. Zato je sloboda nezgodna stvar. Ako je daš malo, poslije ne možeš vratiti. I sve ovo ja pričam više za sebe. Jer i ja sam Tony Montana, i ti si Tony Montana, svi smo mi Tony Montana. Ali ako uzmeš čekić iznad ovog staklenog stola, ne mora znači da trebaš razbiti taj stol. Imaš čekić, imaš mogućnost da ga razbiješ, ne mora znači, ostavi čekić. Što bi razbio sto ovako lijep? Znači, iako si Tony Montana, ne mora živjeti životom Tony Montane. Ali kako ćeš ti pomoći nekom ko, ja ću pare, ja ću brze auto, alkohol, pogide momak. Nema ga više, ne možeš ga, ti njega ne možeš dozvat. Bitno je nekad na sve načine nekoga dozvat prije nego što se samo uništio. Neki ljudi su toliko imali sreće da prožive te neke momente u kojima su bili silni, kaže. Tony Montana je bio silan i to ga je koštalo. Tony Montana u filmu da nije poginuo, eventualno bi za 10 godina bio veoma mudar, veoma pametan. Mnogo bi se promijenio jer je mnogo toga naučio. Ali nije mu se to desilo. Nije sebi omogućio, nije išao pravim putem koji bi mu povećao šanse da preživi povrh svih tih gluposti koje je uradio. Nego je išao u fulu glavom kroz zid. Išao je na zor da ostvari neke svoje želje koje svakako nisu bile mudre. Išao si da nađe ženu koja se sviđa na osnovu njene face lijepe, a ne na osnovu njene ljubavi prema tebi. Išao si da nađeš hrpu novca, a ne financijsku stabilnost. Išao si da te ljudi straho poštuju jer ti si, on si slabiji čačima pa... A ne da te poštuju. Išao si pogrešnim putem. I opet kad ti ideš pravim putem, opet ima ona mogućnost da te nešto pukne po glavi i kad te pukne, ja sam ti rekao, nema veze kojim putem ideš, stignete tvoje. U tom slučaju onda, Bože moj, šta da se radi? Na tebi je da donekle svjesno pokušaš nastojat da imaš nekog smisla u nečemu. Ti kad nastojiš zadovoljiti zdravlje, mir, slobodu, ti ćeš svakako, htio i ne htio, imat malo money power respekta na to. Ali kad si ovo zadovoljio, puno više ćeš cijeniti taj money power respekt i bolje ćeš ga shvatat. Ali srž svega toga shvatio si. Ti kad imaš zdravlje, ti kad imaš mir, ti kad imaš slobodu, money će doći. Moć, eto, shvatiš da ti ne treba u biti. A respekt, ako dobiješ preko ne strahopoštovanja, je bonus. Nije cool to pričati, to uopšte nije cool. Nije cool ni malo. Šta, niđe veze, evo ja zdrav. Evo ja kao zdrav. Money power respect je veoma sladak mamac za gorak put. To je to, ljudovi. Amer Amanov podcast. Podržite, subscribe, like, u komentare, savjete i neka vaša pitanja. Pozdrav i poštovanje.